Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Katika mjibu kumasna al-Quran sutom le vulna zemisa tsika maita aya manawi shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Vulna Ramadan vulna zenjichuni ino bukmasna al-Quran. Ino ndisi bukmasna al-Quran hudan linnasi wa bayinat, hudan linnas faichina zana kulbin wa bayinat al-sudal nam zana kulbin. Dikazana atika mje vulna Ramadan tizani atika mieza kam fantam Quran zay mieza kam yeneme kam Quran zay fahitano resultat ziyajnam Quran ti hudan linnas mapayits وبينات من النتاجاني زن القرآن زي كنت كذا فانتمنا زي ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة إذا كألنا من فلنا رمضان إزميانة قرآن من جبريل ما مو بينا في الدنيا تكيو بامنا صلى الله عليه وسلم ينتا قرآن من جبريل إذا كألن فتمني أنجو تنايك الواني فتسني النبي صلى الله عليه وسلم نفولنا رمضان إز دو فان ينتنين قرآن تمني جبريل في الإسلام زنت كم ميز كم تفولنا رمضان ميز كم عندن فتونتيك أمني فمكان قرآن أيضا نم تكاتين بيس ناتكاتين ناتكام نصلاة ناتكام آل فنتيك زانوي على كاكو أتوكو أما قرآن كاكو أتوكو tadabbur andini kam nazu kaya koto yenam nazu zenu za important salafu salih yonino mana pezna chika ulbitika talwatan ano mile mayefa misamdo manamcha Quran maranino marena boko mismanamcha Quran ali dikanze kaya ko ana tim 30 jours Ramadan rozan manamcha izini nindrek marena ndrek arriva dinia kazi dikanze fi 30 jours Ramadan fi vitando misas namdo ko dan isa kam dino anatin 30 jours Ramadan marena jabi zanizi ko compter 30 jours izmatam deux fois miss marena misi arrive quoi misam salafu salih romanam sa Quran zedino isaka alin isaka alno dike atika za milamiena mni Quran milamiena mandam na program tika amni famakiena zani Quran zeza msizeto kuneza tika atotika mni tivola lati ay alamin zabatele tika mtitona tizani mezatika ma Quran le vitano famakiena Quran dek mezano zani mandalna mangala aya na kirea mnazwe mandini ki ino ya tia vien tumpnaka amna kam nasti afak manova kaya ile vita Ramadan chika na tinin 30 jours Ramadan zani atika mis tweets 30 kwa zani miova mtika wote chika mangala kaya zai ay farani yuko anyu man ana maratin Quran wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa bal Allah nadushne Qur'anu fanino manasitana boko misana Qur'an ko patikan Allah zani burhan ana Qur'an ko zani nur azavana ana Qur'an ko zani faitina diga tika zani yana Qur'an mvulna Ramadan rajabu azutika itatika bwaka Ramadan li avantages zan Qur'an zai azutika amma na yakandai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.